Za ulice i čak su mi rekli da se ova so uzimala isto za, kako se ono kaže? Dr. Martin Schneider koji je u ime Euronatura učestvovao u istraživanju bojane delte, znači sa strane Albanije, ali isto također strane Crne Gore i kako je znao da je ovdje solana, istraživao je solanu i shvatio je važnost biodiverziteta već davne 2000. godine za biodiverzitet, svjetski biodiverzitet. Ja sam se lično uključila kada sam bila predstavnik ove kuće. Ja sam inače bivša potpredsjednica opštine Ulcinj i mene je bilo važno da Ulcinj dobije neki pozitivni imidž i ja smatram da je ekologija, odnosno održiv razvoj, nešto što je očevidno, nešto što ne možemo da izbjegavamo i što se baš moramo fokusirati, pogotovo mi na Balkanu, jer ja smatram Balkan je jedan dragulj. Ja uvijek kažem, i zato se borim isto, solana, odnosno, kako kažem, Ulcinj, cijela Crna Gora, je zahvalna solana, zato što uz tu proizvodnju, znači, Ulcinj postao industrijski grad. Prvi put je mapiran kao grad, ja mislim, u Nova doba, kao grad. Gleda desni, gleda lijevo. Ok, ovo je, ja sam živjela 32 godine u Njemačkoj. Od tih 32 godine sam živjela 22 godine u Kölnu. Ja stvarno sam i godinu dana u Berlinu. Stvarno sam ljubitelj Njemačke. Ali sam se zaljubila iskreno u prirodu Crne Gore. I kada sam prvi put 2008. došla ovdje, da naučim jezik, pošto ja maltene nisam imala nikakav kontakt sa našim ljudima, znači sa Jugoslovenima, tako sam ja to zvala uvijek. Jako se bila raspala. Ali kako sam bila razočarana, ja sam prekinula svakajaki kontakt sa našim bivšim sugrađanima, prosto nisam mogla da oprostim nikome to. Tako je pratio jezik, znači ja nisam maltene 15 godina niti albanski, što je moj materni jezik, ali ni jugoslovenski. I onda odlučim ja umjesto Španije, odlučim da budem 2 godine ovdje u Crnoj Gori. I da naučim jezik i da vidim šta je to Crna Gora. Jer znaš, dijaspora, mi iz dijaspore uvijek gledamo nostalgično našu rodnu domovinu. Jednostavno, ima tu tako, ko arhitektama mogu. Ja sam se u Njemačku bavila više sa sanacijom postojećih objekata koji su bili pod zaštitom. 42 ili 47 km, ja to nikad neću zapamtiti, ali ogromna kilometraža koja je, tako reći, šetala, upravljala se bazenima da bi došla, tamo ćete vidjeti na kristalizacione bazene i onda kada je berba bila, berba je počela u avgustu i završavala, sve zavisi do kako je vrijeme bilo, da li je padala kiša ili ne, do 15. septembra, tako nešto. Zakone nije ni trebalo, ali nema logike. Da, onda su našli i sada je Europa platila 300.000 eura, 300.000 eura za jednu studiju, koja je na kraju krajeva
4. oktober 2014. Prvi put u mom životu da sam bila u Solanu. I to zahvaljujući stvarno Cezipu. Zato što oni su tada pravili bird watching i pozvali su divlje ambasade i sve zvaničnike. To je super stvar bio, jer tako, to je moment gdje su se sve ambasade digle i shvatili da je ovo važno i da se trebaju uključiti. Jer zašto? Zato što su ovo ptice ne samo crnogorske. Jer one dolaze iz Sibirije, pojma nemam, iz Njemačke, iz Poljske. Znači, ovo je biodiverzitet svijeta. Inicijativa za zaštitu, odnosno za izradu studije zaštite za Ulcinjsku solanu. Mi smo dali, odnosno vlada Crne Gore je dala obećanje Europskoj komisiji i opština Ulcinj da će se sve to odraditi do kraja 2015. Znači do oktobra, što se nije desilo. 4 međunarodne konferencije su se održali samo zbog zaštite Ulcinjske svake godine. Mazala, dijelovi su se uzimali, stavili u lager kako bi ona bila zaštićena. Onda je, recimo, ako je višak kiše, jer recimo, ispravite me ako griješim, nivo vode na Solani ne smije biti viši od 15-20 cm, maksimalno. Zato ptice vole Tada fabrika je bilo, mislim... Zaboravila sam kam, elektrotehničar. Elektrotehničar i sve to ljudi koji kadruju. Radila fabrika, to je Lurgi iz Njemačke. I tada su počeli da, pošto vodari prije bili su neškolovani, ljudi koji su imali iskustvo, koji su imali, razumiješ, dobili su iskustvo po godinama, što se kaže. Ali poslije onda se tražilo i mi malo tehnika je rekli smo, što si vodar? Što imaš ti školu, nemaš nikakvu školu. Stvarno nisu imali školu, međutim, poslije su završili hemijske škole. Još dan danas, znači, uživa. I Boga mi drži ovo Solana ovako. Boga mi ovako smo radili i bez para smo radili. Reci slobodno ime, Fatmir Lunji, on je jedan, koliko ima godina, 70 godina? 72-3 ima. Znate kakav je žilav, ali kad dođe u Solanu, on je toliko precizan, onda on zove ljude. Idi, još jedan put pođi. Za nepa, on ti je 2 kuvana jaja i sir. Je, ali ne, on je došao, on nema ni grama ja sam bio 4-5 godina u kancelariji s njim, on tako ti je. Bože sačuvaj, mi smo imali restoran, znaš kako je bio restoran, fenomenalan restoran, kao da je u hotelu. Znači 5-6 vrsta jela smo imali, koje hoćeš. On nikad nije bio u restoran, Bože sačuvaj, samo iskući što je to, ne, ali on ti je ovako. I bili su ponosni. Zašto ne? Kada imate proizvod ljubavi, sunca i mora. Kako nećete biti ponosni? Naravno da ste ponosni. Još je 100% ekološki. Znači, mislim,
Mi danas importujemo so iz, šta ja znam, Himalaja, iz Maroka i ne znam, sigurno jeste, promijenilo se tržište, sigurno so jeste danas, nije više bijelo zlato kako su ga prije zvali. Ali gdje je volja, gdje je iskrena volja, onda ima mogućnosti. Ako ne možemo 100.000 tona da proizvodimo, ali ljudi, proizvodimo ipak nešto jer to je dobar brend za Crnu Goru. Mislim, osim te prirode koje još nismo skroz uništili, masline, njeguševe pršute i vuckinski so nema Crna Gora toliko puno pozitivnih brendova.